sad nešto vozi, znaš, i sad ima toliko, stvarno ima dosta ovih mrštavaca, znaš, tako to, i sad jedan neki nabuđeni auto ide, razumiješ, ja vidim, gledam ga, mrštić gleda iz onog auta, narod sablažnjava ove ljude u kolima, razumiješ, ovako, munjio pogled, kukače sinji, ja gledam ga, šta ti je, ja da ne bio, pa šta je, pa idi negdje, pa niko te ne dira, pa idi negdje popij sok neki, pa idi negdje neko baštu, pa sjedi malo, fiskuliraj malo, šta sablažnjavaš ove ljude, šta si poludio danas, pa šta ima veze, pa pusti ti, pa evo ti voziš najbolji auto, evo ne možemo ni sad, ne možemo te stići, majke, evo, sve u redu, prvi si, najbolji si. Eto, ali baš gleda onako, boga mi, rengeniše fino, rekao, vidi radi ko rengen, bog te, moram neđe uput za njega da tražim, da odem, da mi makar snimi lakat jedan, imam neke tetive, me bole od treninga, ne mogu pa da vidim šta je. I sad zamišljam, zamisli ti da Njegoš sad piše Gorski vijenac, pa znaš Mrki vuče, podigni brkove da ti viđu toke na prsima, ovo bi sad bilo Mrki momče, potkreši obrve, da ti vidim tatu na prsima. Samo slušaj. Znači, par otišli u Rim. I na trgu, onom rimskom trgu u Rimu, oni sa detetom. Dete u kolicima, njih dvoje tu, dete nešto plače, ne znam nije ono. Znači, ludnica, bukvalno on ne može smiriti dete, ona njemu nešto zakjera tamo vamo i on pogleda desno ovako i vidi Totija. Ono, fudbalera Totija. Znam ko je Totija. Da, i kaže, slušaj, kaže ženi, kaže, jelo ga Toti, joj, moram da napravim sliku s njim, ona kao, ne možeš sad da ide da pravi sliku, ovdje ti je dete, ja sam tu, samo praviti probleme, mali plače, on kaže, ali kad ću da napravim sliku sa Totijem, kad ću ja da vidim Totija, čovječe, može i nego sad, razumiješ, oni se svađaju se tu, onaj mali plače, znači, ne shvataš, znači, haos, razumiješ, ona mu ne da mu nikako, u tom Toti prolazi tuda, vidi bebu, se ti pokrene Toti, vidi bebu, dođe do bebe i kaže, a Toti je bebo. A sad ti kažem jednu stvar, kunem ti se ti nisam slušala. Znači, bukvalno te nisam slušala, učila sam se momentalno razmišljati. Sandra, slušaj ovo, molim te. Slušaj ovo. Pobiju se džemper i igla. Igla ga sašije. Aha, kraj. Baš dobro. Baš. Kako ti nije smiješno, em sam ga... Umirem u sebi od smeta. Em sam ga iz... Ovo dobro biti. Ha? Nema veze, bar sam se ja nasmeo. Ja i moja žena sve isto radimo. Idemo u shopping zajedno, hialuron smo stavili zajedno, ja ću da stavim sise. Sve radimo zajedno. Jel sad pitam gdje idemo na more? Pitaj. Gdje idemo na more? U Buljarice. Nije ti ovo nešto. Ja i moja žena sve isto radimo. Idemo u shopping zajedno, hialuron smo stavili zajedno, ja ću da stavim sise. Sve radimo zajedno. Jel sad pitam gdje idemo na more? Pitaj. Gdje idemo na more? U Buljarice. Nije ti ovo nešto. Šta Džej? Čo Džej? Džej? Hoće da ga ubiju, pobjega. Što je pobjega? Što bi ga i ja ubio, isto. Čuš. Znaš da ima onu firmu, ono snimao sahrane. I onda se kako je bila ova korona, to je gore po onim selima, razumiješ, sve je padalo ko snoplje. I on gore u Čačavicu gornju, razumiješ, snimao 5. saranu za redom, kaže, to mu bio rekord. Umro onaj rako, razumiješ, onaj rako što imao drvenu nogu.
I on to snimao, valjda, razumiješ ti, na pola sarane crkne mu kamera. I on nastavio da snima, nije prekinuo, razumiješ. Onda došao kući, pošto je snimao ove 4 sarane u tome sjelu, on sa druge sarane natakari, namontira na ovu, razumiješ, od 2 različite sarane napravi jednu kao da se ne vidi. I posle mu došli sinovi od ova Rakoć da gubiju. Ja rekao, nemojte ljudi, razumiješ, kaže, šta nemoj, kaže, kad smo gledali materijal, kaže, kad se nijesmo šokirali, kaže. Ja rekao, što, kaže, šta, što, kaže. Do pola sarane mi nosimo tatu, od pola sarane tata nosi samoga sebe. Pobjego budala jedna, bolan. Budala jedna budaletina sa zabljasenom odovicom, onom što je dvojicu zatrpala. Što nosi zlatni lančić i privezak lopatu. Zlatnu lopatu. Da svi vide. Budale, bolan, sektaži. Maks, ješ. Nema stresnije stvari za muškarca nego kad dobije spisak i pošalju ga u prodavnicu. Pošalje ga glavnokomandujući u prodavnicu. Po 30 puta prođemo onaj spisak u Kapče Sinji. To je spisak za odstrel. Znači nešto ako sam propustio, ako nije organski. Sunce, dobar dan. Sunce, ti gleda me čovjek pa rekao da mu kažem dobar dan. A gleda me ko rengen. Sad smo na bio. Bio. Znači moram da nađem da ne budem bio sam. Jesi mi kupio bio? Bio sam, ali ga nema. Mora ga biti. Biti ili ne biti. Bio. Bio leb. Sad ga nema. Ako preživim, javljam se u drugom klipu.